ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kedua Trailblazers kepada kekenhon berjaya mikinawan jengok kai nak keleng keri ke perthai kibuan syakani ke jelajong ni shan kan seng ke jaka ajungi kai nak bentai ke samla bekin yo on pentebet dela de ben longkup ki tourist guide kibala yo ajungi kai ni certified tourist guide kedai kekenhon kan seng ke kedua Trailblazers Adventure and Training Academy hasoring kham ilayo banyak kendua ya kedai kekenhon ke Prime Mega Pioneer Expo araja pusau kebelalong Hamadan Polo. Boleh vi bara terkenteng dengan di Gerald Samuel Duya ngade nongseng ya kenika kenhon bagi khat Duya Trailblazers tikini kenhon jungi di bagi peniat di kam tourism ketika tour operator di peniat di kam jengok kai perthai agar kom bagi penbiang di tourist ke bawan sini nado ke Jakarta nado ke kali pat kom ter nado airport hado airport biang di ke kam mengile kalong bagi fokus bah gini kam bagi gini ki eco rural tours ki culture and heritage tours bagi adventure tours tekum ke eco rural tours ni alam ki tourist ki jaka ki ba sikinong kendong ko manchong ki pensa ki homestay ki pensa ki cooperative society bagi don ki lapan biang ki jaka sa ki cooperative society dan tangi pen itu ki ya ka community na ya kita ka jinglong lifestyle bagi nong kendong sethi ki em ki yo orban bam ka ba napo na kinong kendong he ki rekat ka ni rung alam ki siki jaka ki balong of cultural significance kum ki jaka senar tiang sya siapa Durga Temple ki badan kata ke history kum sya seorang bakadon ke history jong ki por jong pareng mensha ki por bilat di lain nak kini ngile ero ki adventure tours kum ki caving ki canyoning ki zip lining ki scuba diving but ki trekking ki camping but kiwe di ki activities tinggi combine di kini ngi bo rengkat di kini ngi ai lang hakoi ka package di kani di kam ko bagi le so far menta jadi bertujuan kai ho aja kani na ladi ngala puli tourism baro artli ki degree but bachelor's but master's ngala lit haka tourism he kaliang tourism he di laj na kini ki jing hikai ki benga lalit laj na kani kalong bangila ngala ya ladi ngala lit ban pentibet susyo hakikam adventure activities di laj nang ta ki don ki banga join ki expedition ber kumni ki shaiwan ki pareng asian ni ti ki don ki parlok jing ki wan na ki institute ki fair ki wan exploration ni ti ki ajing hikai artan laj na kataru kalong na bengi saja explore hi ngi saya persang hi ngi practice hi ki adventure activities sedang ya kani ke kenuhun juga sedang haus nem arhajar khat pra hau benai march mu punya susu ho laj na kani ka tour operations ngila yoi ba ka kam tourism kadang duna ba kani ka jela jungi namar ba ki bre ki ba ong yala dia bagi ki guides ru bon naki ki 4 day kita ki certified guides ne kita ki train guides ditang bagi don ke experience ti ngida lingba ka jingarap jang ka sarkar hi lingba jing da ka jingarap jang ka sarkar hi ngin saya penmi ya ka ke training academy apa seorang kam di ngi ai kerteng ru da Duya Trailblazers Adventure Training Academy di hakani ka academy kan long ka academy ka bening kong tam do apa north east ban ai jing hikai ha ka kam rungkrem bat ka kam canyoning laj na kani long ki ngilayo iru babon ba ki kam ki samla ki bom don kam don jam baki wan shaswar ki wan ka jing wat kam wat jam telingba ini inisiatif jungi le se ngila ban persang bakin bangin train ki gini kiliang kum kam rungkrem ki kam adventure guide ki kam ban long tour guide ru te laj na katalong kinum don kam ban wan shaswar ban wat kam ke naka kenhun jo ka Duya Trailblazers bengi set penyap kini ki kam tourism pat ngin ai client siki ngin pa ki tourist sethe krang bakin host no maki sikini ki benta ba fair kum chi benta bengi kum kata ka initiative bengi ong ba local communities should benefit from our activities and kum jo ru rangkat kani ngini ajing hikai ru ya ki kam kum haki kam ban penyap pensa kamariang kum sustainable tourism kum no ban sumare kamariang kum no ban sumare ki krem kum no ban sumare ki wa bat ki wei kum ta ter